Goddag, Campolitter. Det er mig, Carlos. Jeg kender mig fra unge møder og singelliv. Nej, der snyder jeg. Det er Paradise, selvfølgelig. Og jeg vil gerne sige, jeg håber, I har det godt derinde og læser hårdt til sagerne. De er nomineret til mandlige / Iceman-roller. Ja. Mig. Og So I'm leaving you behind. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that... Og vinderen... Er vi stadig i Sønderjylland, eller hvad fanden sker der? Nå, vinderen er... Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he